Kathasha mwanya muno ntubako na kanya gakwatana bado kiendeto chieto chia wero thaitha tombetwa wini wa King'ero mwanane twa mathithe otukobweru ari Purity Richard deto chieto ikambiriria thai kithikiro na gutweka nkoro ibiko yerirwa ari biashara inyingi chinegwete ikionekana lauta la sara kumania na maandamano ye ngoro aramwe na iringikite supermarket ya Selenite ntere chia gitembene nyumba ya gukenera mwago niyo 7-Eleven wetete bwaga koromone na supermarket ya Magunas ntere chia makutano. Gavana Mutuma Ntwethingi athiatene na nene bokaria iba kuyirite na kuyukia kanya ka kumeneria maandamano ye ngoro bakiwa maandamano ye yambiriritio tumika kureta wamba na winyange nonto bobotethira bugite kirwa buro mwadiki wetu andeto muthuri murio kina twambiriria na riboti yo igutegera thare ria irathithikire mnajwe goro nyume supermarket ya Magunas kwithwa ire Selenite kwithwa bunjetwe na into kathomba kwithwa bikiwa kuringana nya video cha CCTV uri kuonania na mthoni na arua ngavana wa Meru amara county commissioner na speaker wa bunge ya Meru amana atongire bangi ibashumiritie na kugo ntobobo botona kainde na county ya Meru na batitha bagitikire bwitana mbere na tekia tore atongeria na kinyanto ba murungu that yate koro kare karengi that yara karekere yata kare karengi na toriua ya koro kare karengi why Kameru iri moya counties irasie na ana the baba inge baraba qualified bate na nguge indi nguge ira turatere igoro direct jobs and indirect approximately ni nguge mbua sianto ngiri 5. Mji ambao unatambua Meru ndiko tulikuwa na wahuni ambao jinsi walivyofanya kazi zao ni dhahiri ya kwamba walikuwa wamepangwa na kuelekezwa kutekeleza mambo fulani. Katika mitazamo yetu tulipokuwa tukipambana ni dhahiri ya kwamba walikuwa na target maduka makubwa supermarket ili kuweza kuporomosha na kampuni ama kiwanda kikubwa hapa cha maziwa. Lakini ninashukuru ya kwamba kuringana county commissioner wa Meru augite mwankira nandi andio garari mwe de batatu ni bekiri mpene na bageta na mbere kuthithio chonkoni alote mtu nyomwe ugatigirwa etho no munini kana no munene. Ninapozungumza tayari watu 103 wamefungiwa katika seli za polisi na wataweza kufikishwa mahakamani. Baadhi yao walihusika katika kufunga barabara na kuchoma barabara na wengine pia wakahusika katika wizi wa ngawira. Tuna imani ya kwamba tunapotazama kanda za video ambazo zilitokana na matukio mbalimbali katika Meru haswa katika eneo hili la makutano, tutaweza kuwachukua mmoja baada mwingine wale ambao walihusika katika wizi wa ngawira na kubeba vitu vya watu. Ngotongire bangatanro yani mpaka wa banyombera runone bioni ere nyanjene sumabakire Selenite agutonto bobo burathike ne akora iba kwenda thirikari ibwegitigire bakona Kyoto. As a union taene nyombeje Meru Central Coffee Cooperative Union kitendo hiki kithuku sana nanka advise you the beto jauda tu kugande kuruije nikatwe na shortage ya aritingoge institution taiji nicho chieje kana mole ne kuandika youth beto and baraba kwejo ritangoge na tukabera ni to reduce ni wamba bobo kedra ni demonstration ni tu magare street ine twite to agitate mantu jeto jara tukuona jate gotethia ndegoro eje lakini te kwamba kuja kwenyangia intobiria bitonde kine investors taliu tu na investor wetu aja very worried ninde to ire kikire aja golo nonto mantu jara jara kikire aja jara tutigire ndamenje nene muno twina TV nkologia 30 twina cookers ira irwe twina into bingi muno byenyangetwe total cost yothe ni kweja gintu almost 20 million na ndamenje nene muno kinya invest wetu ni akwigwe Holland nekendelea ojo tuketwa twina manto jama umu muno onto ningoge tugata togategera aja twina youth baba inge ba Meru almost 50 of them bala balutaga ngoge aja lakini wategera twinde thaito tukomiagarwa twingogene kana tutengogene
utongire bo makanisa bagora bakinyete nandi ibakuromba mbui mbithi mbethe bakija na kwaraniria nikenda thina iji ithwe kithira tureo twi pastors kugia twi kuromba tukiwa tukuuga ana babu ekya kwithwa pengine na raburi kabugoja kabuingiri twina wachungaji makanisa ne kunthe barabomba kubuthikira kinyaka ya kwithwa babo kwenda kubariria nai in confidence. We are there for you, come and talk to us. Eje ngekira kwenda kugwa amna bobo speaker Mero Ayubu Bundi agwana kugwanta baru meria mutongirio mugongo William Samoei Ruto ukaja kwithwa kwenda mutongeria uteburi kwithwa kithia nthiguru. I want to echo the sentiment of His Excellency President William Ruto. I will get as much as don't ban this country. Don't ban this country. Nonto nyoka the only to pendandi Ayubu to kai yandi kurejere ukayukione na bishop wadao. And those were the sentiments of the right honorable Raila Odinga. That the kureje tukami wache mwangi. Kia kwethera kwi mwana siasa kwibwote aniriwe. Ya kwethera okibwo thirikari ikwote aniriyo. Manto maandamano tiyo muno ndarombo yuke kureku. Express your hunger through voting, either out urote kwenda kana in urokwenda. Reka twetende bene bwandamano na kura cienu kithani MP ote kwenda kithani MC ote kwenda ithi seneta kana ngabana kana president onania kureku uringenio umurite no urokwenda umwikire na kinya jensi u atongeria bo itukuromba baumira be embrace dialogue be lesana thina cio bathikirwa kethira ni mutongeria wa nthiguru kana any other elected leader nikenda tumba ku solve thina cietu cia nthiguru ino ntwara twetirite riu kwamba kwithira ni kila mtu na kujilinda na rira tukaithia twithie kinya police station Ondinga nteona kwa wita ndakuringa uteona kwa wita no tutethira twira police station na tutethira twina muntu wa ukaria uraungi kana wa utukaria Muthuri Muriuki, Oro TV.